Salibonani bathandekayo. Lamhlanje siyaqhubekela phambili singena esigabeni sesibili sokukhangela iqiniso LeSabatha. Lami umfundisi wenu Mkombe. Nxa siqalisayo ngizathanda sinxuse uNkulunkulu ngemthandazo. Asikhulekenini. Baba osezulwini, siyaqhubekela phambili sifunda ngeqiniso LeSabatha. Sicela umoya oyingcwele asichasisele iqiniso ngeSabatha, ukuze ekucineni kwakho konke sibe khona ekhaya ezulwini ngokwazi iqiniso LeSabatha la ngokwenza okufunwa yikwazi leli qiniso LeSabatha. Sicela konke ngebizo likaJesu. Amen. Kuleli iviki elidlulileyo sikhangele sabona lokho ukuthi iSabatha lenziwa ekuqaleni kwezinto, laphiwa abantu isono singakangeni. Saqhubeka sabona ukuthi iSabatha lenzelwa abantu kabenzelwanga iSabatha. Sesikukhangele khona lokho sathola ukuthi iSabatha lehlukaniswa ukuthi lisetshenziswe emisebenzini engafanani lemisebenzi yezinye izinsuku. Langcweliswa njengokungcweliswa okwenziwa uSawuli loBarnabas sebesahlukaniselwa umsebenzi wevangeli. Saqhubeka saya phambili sakhangela ibala elithi sign, ukuba iSabatha lenziwa laba yisign phakathi kukaNkulunkulu labantu. Sathi leli bala elithi sign litsho izinto ezingaba ntathu nxa kukhulunywa ngeSabatha lapha. Into yakuqala, isign kusitsho iflag, okutshengisa ubukhosi lokubusa kukaNkulunkulu. iSabatha nxa lifika litshengisa ukuthi uNkulunkulu nguye obusayo ezulwini nasemhlabeni lasezindaweni zonke. Sathola ke ukuthi umuntu owephula iSabatha unecala letreason, icala lokuhlubukela uNkulunkulu ngoba esephule iSabatha. Sadlula lapho sazafumana ukuthi ibala elithi sign litsho ukuthi token. Ukuthi token kusitshoni? Sathi yisibambiso, into ephiwa omunye umuntu nxa sebethandana, nxa sebethembisene umtshado, bayaphanana ulutho oluthize esingathi thina yiyo itoken yona leyo. iSabatha ke bese sifumana ukuthi laphiwa abantu njengetoken etshengisa ubudlelwano babo loNkulunkulu, ubudlelwano babo lomdali wabo. Ngamafitshane sathi iSabatha litshengisa ukuthi umuntu wadalwa ngubani. Izinto zonke sizibonayo zadalwa ngubani, ngezikabani. Yikho khona lokho esakufumana ngeSabatha. Njalo liyatshengisa ukuthi umuntu lo esedalwe nguNkulunkulu wawela esonweni wasindiswa ngubani.
wasindiswa nguNkulunkulu ngegazi likaJesu, wasephiwa iSabatha ukuthi aligcine litshengise ukuthi uyamukela ukuthi wasindiswa esiphambanweni nguJesu. Sasesisithi thina iSabatha ke ku-Ezekiel 20 verse 12 lo 19 lo 20 litshengisa izinto ezimbili ukuthi umuntu wadalwa ngubani, wadabuka ngaphi. Okwesibili, esewele esonweni wasindiswa ngubani. Sasesisithi yikho ke iSabatha liyi-double token, i-double token etshengisa ukuthi wadalwa ngaphi njalo wasindiswa ngubani. Njengesigqoko kumbe isudu, nxa abantu beyigqokile uzathola ukuthi nestampa salapho eyenziwa khona ingangcola iye e-dry clean, iyabuya sinestampa salapho ewatshwe khona kumbe egeziswe khona. Ngokunjalo ke iSabatha nalo litshengisa lapha umuntu adalwa khona, wathi esengcole ngesono wayageziswa, egeziswa koNkulunkulu. Yikho esikubone ku-Ezekiel chapter 20 ngeSabatha leli. Ake sikhangeleni okulandelayo. iSabatha njengesikhumbuzelo, iSabatha njengesikhumbuzelo. Lokhu sikufumana ku-Exodus 31 amavesi ngu-14 kusiya ku-17. Ake ngiwabale silalele. Kuthi khona, gcinani iSabatha ngokuba lingcwele kini, yilowo nalowo olonayo uyakubulawa impela, ngokuba osebenza umsebenzi ngalo uyakuqunywa ebantwini bakibo. 15. Izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyiSabatha lokuphumula, lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lweSabatha bayakubulawa nokubulawa. 16. Ngalokho abako-Israyeli bayakugcina iSabatha, balilondoloze ezizukulwaneni zabo, libe yisivumelwano esiphakade. 17. Liyisikhumbuzelo phakathi kwami labantwana bako-Israyeli kuze kube phakade, esokuthi ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka. Sifumanani lapha kule ivesi esesiyitholile? Yilokho esikufumanayo. iSabatha liyisikhumbuzelo sokuthi amazulu nomhlaba kwadalwa ngubani, njalo kwadalwa ngensuku ezingaki. Ke nginike isibonelelo lapha. Ungakhangela lapha abantu abahlala khona, kulezakhiwo ezakhiwayo zisenzelwa ukukhumbula izinto ezithize kumbe abantu abathize. Ngike ngayafika ngale eMzilikazi, ngakhangela ilibrary yeMzilikazi. Ungakhangela ku-foundation yayo ibhalwe ukuthi Mzilikazi Memorial Library. Ngamanye amazwi, i-library eyakhiwayo isakhelwa ukukhumbula lowo onebizo elikhonapho. Akusikho khona lokho kuphela. Ama-bridge amakhulu lawo ayakhiwa ukukhumbula abantu abathize. Ungahamba uye kuLimpopo uzathola i-bridge elikhulu. Ungakhangela ku-foundation yalo libhaliwe ukuthi Beit Bridge kumbe Beit Bridge. Kukhumbula omunye umuntu, kukhunjulwa omunye umuntu ngalona lelo
ibridge. Ungahamba ngomgwaqo osuka eMaswingo usiya eMtare, uzafika kwelinye ibridge elakhiweyo, lelo yiBetchnaf Bridge. Ungakhangela futhi uzathola ukuthi libhaliwe ukuthi lona lakhelwe ukukhumbula ubani, kumbe abantu bakhumbula bani ngalelo bridge elakhiweyo. Kakusikho khona lokho kuphela, izithombe ziyakhiwa nxa abantu befuna ukukhumbula omunye umuntu kumbe ngubani, bakha isithombe sakhe. Ube susiyabona khona phana, uzafumana leso sithombe abakhumbula ngaso yena lowo muntu abafuna ukumkhumbula. Hatshi izithombe kuphela, kukhona okunye okungani ngokuyizindlwanyana okuncane kakhulu, kwakhiwe endaweni ezehlukeneyo emgwaqweni. Ungasuka koBulawayo uhamba ngeHarare Road uyefika eNtabazinduna, ungakhangela esandleni sokudla usufike kuGadade, uzabona okwakhiwe kwangani yindlu encane. Ungasondela eduze uzezwa kuthiwa lokhu kukhumbula impi enkulu eyalwiwa ngamakhiwa lamaNdebele. Babe sebesithi amabutho kaLobhengula, imbizo, amavene, imbembesi labanye abathize babe khona, kulapha balwa khona behlulwa ngamakhiwa. Kukhona okuyinto kwakhona khona phana. Ungahamba futhi usuzafika emfuleni uChangani, uzathola ukuthi kukhona okunye okwakhiweyo khonapho, khona lokho kubhalwe ukuthi Pongo Memorial. Lezi zinto zonke zenziwe zaba yizinto zehistory yesizwe ukuze abantu bakhumbule izinto ezithize. Ake sibuyeni eSabatheni. ISabatha lona ke, iSabatha lenziwa ngabomo nguNkulunkulu, elenza kulokho esesikhuluma ngakho kathesi libe yisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wadala izinto zonke nge6 days. Wayekwazi ukuthi ngesizathu sesono ingqondo zabantu zizakhohlwa. Ekwazi lokho uNkulunkulu wenza iSabatha ekuqaleni ukuze akhumbuze abantu ukuthi wadala izinto nge6 days. Yikho ke kanye ngeviki, iviki yinye ngayinye, ka4 ngenyanga, umuntu waphiwa iSabatha ukuze limkhumbuze ngesehlakalo sendalo yomhlaba namazulu la ngeviki yona leyo eyendalo. Sizananzelela ke ukuthi nxa abantu bengasafuni ukukhumbula ulutho, bayalukhupha emehlweni abo. Nxa kuyisithombe basidilize, nxa kungokuyindlwana lokhu bakudilizele phansi, ngoba bengasafuni ukukhumbula ngaleyo into. Ngokunjalo nxa abantu bengasafuni ukukhumbula ngoNkulunkulu la ngokuthi wadala izinto nge6 days, into elula abayenzayo yikususa iSabatha ebusweni babo, yikukhohlwa iSabatha, bangaligcini ngoba babe bengasafuni ukukhumbula ngoNkulunkulu nangomsebenzi wakhe wokudala. Zikhona ke ezinye izizathu phezu kwalezi esesizithintile, izizathu zokwenziwa kweSabatha. Ngizake ngizithinte lazo ngamafitshane lezi izizathu lezi. Nanzi enza kuthinta okokuqala phezu kwalokho esesikuthintile, yilokho okutholakala kuLeviticus 23 iverse 3. Kumeleni usuku lwembuthano engcwele, iSabatha njengosuku lwembuthano
engcwele. Ake sibale nini uverse 3 kuLevi 23. Ithi yona umsebenzi uyakwenziwa insuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula okuzothileyo, umhlangano ongcwele, lingasebenzi imisebenzi. Kuyisabatha kuJehova ezindlini zenu zonke. Nxa sikhangela lapha kuLevi 23 verse 3, kulamabala abonakala okokuqala esingawabalanga kwamanye amavesi. Amabala lawa esiwabona okokuqala ahamba ndawonye lokuphumula kwesabatha yila: umhlangano ongcwele, umhlangano ongcwele, kumbe imbuthano engcwele. Yiwo amabala aphuma okokuqala lapha kukhulunywa ngesabatha. Imbuthano, umhlangano, kutsho ukuhlangana kwabantu ndawonye, bahlangana, omunye velale omunye evelale, babe ndawonye, kuthiwa sebehlangene, sebebuthene, sokulembuthano. Ngakho-ke ngokutsho kwale ivesi, isabatha lenzelwa ukuthi abantu babuthane ndawonye, babuthane ndawonye, hatshi ukubuthana okujayelekileyo, kodwa imbuthano engcwele, imbuthano eyahlukanisiweyo, isahlukaniselwa izinto ezingcwele, umhlangano ongcwele wokukhonza uNkulunkulu umdali. Lo mhlangano, le imbuthano yokukhonza uNkulunkulu umdali, eyimbuthano engcwele, iBhayibhili lithi yenziwa ngesabatha kuphela. Yebo, abantu bangabuthana ngezinye izinsuku, kodwa imbuthano engcwele yokukhonza uNkulunkulu ifunyanwa ngesabatha. Kuyini okwenza umhlangano kumbe imbuthano ibe ngcwele na? Yibukhona bukaNkulunkulu. Ngaleso sizathu uNkulunkulu wenza isabatha elenzela ukuhlangana labantu bakhe. Kungosuku lwesabatha lapha okumele abantu baphume emizini yabo kumbe ezindlini zabo, bayehlangana nenkosi yabo engumdali wabo, bayikhonze ngosuku olwahlukanisiweyo, embuthanweni eyahlukanisiweyo, engcwelisiweyo, usuku lwenkonzo engcwele, imbuthano engcwele, yisabatha kuphela zwi, njengokutsho kweBhayibhili. Ngikuchiye khona lokho, usuku lwembuthano engcwele kumbe inkonzo engcwele. Ke sithinte lokho okwesibili, isabatha njengosuku lwemvuselelo, isabatha njengosuku lwemvuselelo. Lokhu kutholakala ku-Exodus 23 iverse 12. Ngibale silalele sonke. Izinsuku eziyisithupha wosebenza umsebenzi wakho, kodwa ngosuku lwesikhombisa uphumule, ukuba inkabi yakho nembongolo yakho ziphumule, le ndodana yencekukazi yakho nomfokazi bavuselelwe. Kule ivesi sithola elinye ibala elibonakala okokuqala phakathi kwamabala asetshenzisiweyo sikhuluma ngesabatha. Ibala leli elibonakala okokuqala kule ivesi yileli: bavuselelwe, bavuselelwe. Ukuvuselela yikuthini? Ukuvuselela yikuthini? Ukuvuselela yikubuyisela into esiphume esimweni sayo
kulokho okumele ibe yikho khona. Nxa into siphumile kulokho okumele ibe yikho khona, iyavuselelwa ibuyele kuleso simo. Ngamanye amazwi ke iSabatha lapha ngelokuvuselelwa kwabantu. Bavuselelwa ngoba sokutheni sebesebenzile 6 days kusukela osukwini lokuqala kuze kuyefika osukwini lwesithupha. Sebediniwe, bakhathele, abasenamandla, kumele bavuselelwe. Yikho kwenziwa iSabatha lokuthi bavuselelwe, babiselwe esimeni sabo, bazuze amandla amatsha. Sithini ke lapha? Esikutshoyo yilokho. Kule ivesi, iSabatha lithuba kumbe usuku lokuvuselelwa ngokuphumula langezwi elivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ekwazi ukuthi wasibumba njani, njalo wasibumba ngani, wamisa usuku lokusivuselela emoyeni lasenyameni. Uyakwazi ukuthi siyadinwa, singasebenza singaphumuli, singasebenza singenzi kuye, siyafa masinyane. Yikho ke wasesenza usuku lweSabatha lwaba lusuku lwemvuselelo. Ke nginike isibonelelo. Abenza imota bayatsho ukuthi ingagijima okwamakhilomitha athize mele iye ku-servicing, intshintshwe ioyili, njalo ithelwe ifuel kakutsha, ngoba ifuel iyabe isiphelile etankini yemota. Ioyili isisebenze yangcola, yaluza amandla phakathi kwenjini. Yikho ke nxa imota sigijime okwamakhilomitha athize, iya ku-servicing, iya egarajini lepetrol, ifakwe kakutsha, iphinde ikhangelwe lamabhawudo asexega. Nxa igcinwe ngaleyo ndlela enjalo, iyaphila okwesikhathi eside. Ngokufananayo, umenzi wabantu wenza iSabatha njenge-fuel station, legaraji lokusevisa abantu, ukuze abantu nxa sebesebenze okwe-6 days babuye kuye echurch, bazoseviswa ngezinkonzo, bavuselelwe ukuze bahambe okwezinye izinsuku eziyisithupha. Bangekela ukwenza njalo, abangeza ke baphile kuhle, abangeza ke baphile isikhathi eside, bayafa. Ake sikuchiye khonakho okuveza iSabatha njengosuku lwemvuselelo. Ake sikhangeleni okwesithathu, iSabatha njengosuku lokuhlolwa, iSabatha njengosuku lwe-test, usuku lwe-examination engapaswa ngabantu kumbe ifeyilwe ngabantu. Lokhu sikuthola ngaphi na? Ku-Exodus 16 amavesi 1 kusiya ku5. iSabatha njengosuku lokuhlolwa kumbe i-test phakathi kwabantu. Ngeke ngibale njalo. Basuka e-Elim, ibandla lonke labantwana bako-Israyeli lafika ehlane laseSini eliphakathi kwe-Elim leSinayi ngosuku lwe-15 lwenyanga yesibili ngemuva kokuphuma kwabo ezweni laseGibhithe. Lonke ibandla labantwana bako-Israyeli lakonona ngoMosi nango-Aroni ehlane. Abantwana bakwa-Israyeli bathi kubo, sengathi ngabe safa ngesandla sikaJehova ezweni laseGibhithe, lapho sasihlezi ngasezimbizeni zenyama, sisidla isinkwa, sisutha, ngokuba lisiphumisele kuleli hlane ukuzobulala lonke leli bandla ngendlala. Verse 4, uJehova wasesithi kuMosi, bheka, ngiza kulinisela isinkwa sivela ezulwini,
abantu bayakuphuma babuthe isabelo sosuku imihla ngemihla ukuze ngibahlole, ukuze ngibatheste ukuthi baza kuhamba yini emthethweni wami noma cha. Verse 5, kuza kuthi ngosuku lwesithupha bakulungise abakungenisileyo, kuza kuba ngokuphindwe kabili kwalokhu abakubutha imihla ngemihla. Singakhangela uverse 6 kusiya ku21 basebechasiselwa ukuthi baza kwenza njani. Singakhangela uverse 27 lo 28 sesifica abanye sebephambanisa, sebesiyadinga imana leyo ngeSabatha akade beyidinga phakathi kweviki. Kwasekusithini verse 27, kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaphuma abanye abantu ukuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. 28, uJehova wathi kuMose, lizakwala kuze kube nini ukugcina imiyalo yami lemithetho yami na? Nanso indaba sibonile lapha, umumo wakhona wawuyiwuphi? Verses 1 to 3, bakonona ngokudla enhlane. Verse 4, icebo likaNkulunkulu ngokudla ababekonona ngakho laliyiliphi? Wayeza kubanika imana evela ezulwini usuku lunye ngalunye. Injongo yaleli cebo kwakuyiphi? uNkulunkulu wayehlose ukubahlola kumbe ukubathesta ngomthetho wakhe. Verse 4, ukuphiwa okuphindiweyo ngosuku lwesithupha kuyavela futhi khonapho, lapho uNkulunkulu ebapha okuphindiweyo ngeFriday ukwenzela ukuthi ngeSabatha bangaphumi ukuyadinga, badle okuvele sekubuthiwe, ngoba iSabatha kuthiwe lingcwele kuNkulunkulu. uNkulunkulu wakwenza. Verses 19 to 21, kwasekutshelwa-ke ukuthi abantu kabangaphumi ngeSabatha. Kodwa njengoba sibonile uverse 27 lo 28, abantu abanye kabalalelanga baphuma ngeSabatha. Ngamanye amazwi bahle behluleka itest, abaphasanga itest kaNkulunkulu eyayisiza njengosuku lwangeSabatha. Yikho-ke usuku lwangeSabatha yitest abantu abangayipasa uNkulunkulu athokoze ngabo, kumbe itest abantu abangayifeyila uNkulunkulu angathokozi ngabo. Ake ngitsho lokho, laba bantu okuthiwe sebefeyile itest, ungakhangela emithethweni kaNkulunkulu elithumi okuyiyo okuthiwa sizahlolwa ngayo kuJakobe 2, sizafumana ukuthi kuyo imithetho yonke leyi babengephulanga lowodwa ngaphandle kokungagcini iSabatha. Khangela, laba bantu babengantshontshanga, hatshi, babengabulalanga ngitsho, babengafebanga, hatshi, babenganxanelanga izinto zabomakhelwana babo, hayi, kodwa ngokwephula iSabatha kwahle kwathiwa koze kube nini lingagcini imithetho yami na? Singathini lapha ngeSabatha? iSabatha lusuku lokuhlolwa kwabantu ukuthi bayamlalela yini uNkulunkulu kumbe hatshi. Eminye leyi imithetho ngamathesti amancane athungamelela ku-final test, ku-final examination. iSabatha yi-final examination eza ngemuva kokuthi abantu sebephiwe itest yalokhu esesikuqambile. Qaphela, kuyini esesikufumene kuze kube manje? Nanku, iSabatha lenzelwa abantu ekuqaleni, isono singakabi khona. Okwesibili, iSabatha laphiwa abantu isono singakangeni. Okwesithathu,
Abantu bengakafuni ukukhonza abanye onkulunkulu base bephiwe isabatha. Okwesine, abantu bengakafuni ukuntshontsha, bengakafebi, bengakabulali, bengakanxaneli izinto zabomakhelwane, bengakadeleli abazali base bevele baphiwa umthetho wesabatha. Ngamanye amazwi, isabatha lidala kuleminye imithetho. Litshengisani na? Litshengisa ukuthi umdali ngubani. Litshengisa indawo yakhe ayibusayo lamandla akhe ngokuba yiflag yombuso wakhe. Litshengisa ukuthi kuyini akudalayo lokuthi umuntu wadalwa ngubani. Litshengisa futhi ukuthi umuntu esewele esonweni wasindiswa ngubani, lokuthi vele umuntu ungokabani, ungokaNkulunkulu kabili, ngokudalwa langokusindiswa. Ngokusindiswa komuntu ngoJesu kuzahamba njani na? Isono sizakwedlula, ubufebe buzaphela, ukuntshontsha kuzadlula, ukubulala, ukunxanela into zabomakhelwane, lokungahloniphi abazali, lokuqamba amanga kuzakwedlula. Kodwa ukukhonzwa kukaNkulunkulu njengomdali kuzaphela yini? Cha nakanye, akusoke kuphele. Ukubusa kukaNkulunkulu kuzadlula yini? Hatshi, akusoke kwedlule. Ukubusa kwakhe kuveza ini bantu? Kuvezwa yini futhi? Kuvezwa lisabatha. Nxa kunjalo, isabatha lizadlula yini? Umbuso kaNkulunkulu wona ungadluli. Alisoke lidlule ngoba yilo elitshengisa ukubusa kukaNkulunkulu. Bheka ku-Isaiah 65 lo 66, ikakhulu u-66 verses 22 no 23. Ukukhonza ngesabatha kuthiwa akusoze kudlule ngitsho nasemhlabeni omutsha. Buza abantu abakhonzayo kathesi, bathini ngesabatha na? Bathini ngemithetho kaNkulunkulu na? Lalela, bayavumelana ukuthi ukuntshontsha kubi, ukufeba kubi, ukunxanela izinto zabomakhelwana kubi, ukungahloniphi abazali kubi. Kodwa isabatha ke, bathi isabatha seladlula, bathi isabatha labethelwa esiphambanweni. Kuliqiniso yini lokho? Hatshi, akunjalo. Eminye imithetho izakwedlula ngokusindisa okukuJesu. Eminye imithetho izaphela ngokuphenduka kwabantu esonweni, bekholwa ukuthi uJesu wafa ngenxa yesono. Kodwa isabatha alisoze ledlule ngoba alizanga ngesono, alizanga ukukhuza isono njengeminye imithetho. Liyibukhosi bukaThixo lobuhlobo bethu laye kuze kube phakade. Lokhu okungadluliyo bathi kwabethelwa esiphambanweni. Lokhu kuzadlula ngokudlula kwesono, okwenkanuko zomzimba yikho okwabethelwa esiphambanweni. Ngoba ngesiphambano ubusela buzaphela, ubufebe bume, ukungahloniphi kucine, umhawu ngezinto zabanye kwedlule. Kodwa ukukhonzwa kukaJehova ngesabatha akucinanga njalo kakusoze kwacina. Sithini ekuseni? Sithi yilo leli iqiniso lesabatha. Isabatha alibethelwanga esiphambanweni. Ukukhonzwa kukaThixo lobukhosi bakhe akumanga ngokufa kukaJesu esiphambanweni. Kodwa ukufa kukaJesu esiphambanweni kuqinisa ukukhonzwa kukaNkulunkulu umdali. Olanga lakhe lokukhonzwa lisabatha, yikho eyinkosi yesabatha. Khangela kuMakho 2 amavesi ngu-27 lo 28. Aluba bengilesikhathi bengizalitshela ngokuthi kungani sokulensuku ezimbili zokukhonza, usuku lwesikhombisa losuku lokuqala lweviki, usuku lwesabatha
losuku lwesande. Ngitsho futhi ukuthi kanti ukukhonza ngesande kwaqala njani? Ngobani? Kutheni? Njengoba sengitshilo ngamafitshane ukuthi iSabatha laqala njani, ngobani, kutheni. Bengizachasisa njalo ukuthi isande luphawu lobukhosi bukabani, okuyikho okwenza uSambulo 14 amavesi ngu6 kusiya ku12 athi, ngasengibona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu, ilevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni, nakuzo zonke izizwe nemideni nezilimi nabantu, isitsho ngelizwi elikhulu isithi, mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Limkhonze yena owenza izulu nomhlaba nolwandle lemithombo yamanzi. Yasilandela enye ingilosi ithi, liwile iBhabhiloni elikhulu, eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yalandela enye ingilosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhonza isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu lwaso ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlutshwe ngomlilo lesibalule phambi kwezingilosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomusi wokuhlutshwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade. Abasena kuphumula imini nobusuku abakhonza isilo nomfanekiso waso, nalowo owamukela uphawu lwegama laso. Nanku ukubekezela kwabangcwele, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa kuJesu. Qaphela, lesi yisigwebo, yiso isigcino setreason, ukuvukela uJehova kumbe ukuhlubuka embusweni wakhe ngokwephula iSabatha, kumbe ngokwethula iflag yokubusa kwakhe inyathelwa ngezinyawo, kumbe abantu bekorobha ngayo phansi njengomuntu ekorobha ngeflag yesizwe. Uma ekhona-ke othanda ukuqhubeka lami, sikhuluma ngeqiniso leSabatha, ukhululekile ukungithinta ku-WhatsApp number elandelayo 0780 089 618. Ngizachasisa zonke lezi zinto eziseleyo ngeSabatha nangololo olunye uphawu osoluthiwa ngolwesilo. Amen.